L-Aġenzija Internazzjonali Reuters u Times of Malta żvelaw li s-sit tal-kumpanija MacBridge i ċ-Ċiniża Tang Xiaomin, il-kunjata ta' Chang Chen illi kien il-moħħ wara l-beħ tal-Enemalta lil Shanghai Electric u l-proġett tal-Wind Farms fil-Montenegro. Reuters flimkien ma' Times of Malta waslu biex identifikaw il-familja ta' Chang Chen wara investigazzjoni li damet għaddejja sena sħiħa. Fil-perjodu meta saru dawn id-deals illi fihom hemm imdaħħal Chang Chen, Keith Schembri kien Chief of Staff Kastilja u Konrad Mizzi kien responsabbli mill-proġetti tal-enerġija. Għalkemm fl-aħħar minuti l-eks Ministru Laburista prova jfarfar minn dawn l-akkużi serjissimi, filwaqt iżda illi Konrad Mizzi ammetta li kien jaf lil Chang Chen. L-investigazzjoni żvelat li b'mod parallel ma' twaqqif ta' MacBridge kienet twaqfet ukoll il-kumpanija Dawes Media illi fija għaddew madwar €1,000,000 minn 17 Black ta' Jürgen Fenech brabta mad-deal tal-Wind Farms tal-Montenegro wara illi l-istess Chang Chen serva bħala negozjatur ma' Enemalta. Skont email mibawta minn Carl Cini ta' Nexia Biti lil Mossack Fonseca f'Diċembru tal-2015 jidher iswed fuq l-abjad illi il-main target clients tal-kumpaniji ta' Keith Schembri u Konrad Mizzi Tilgate u Hernville illi nkixfu fil-Panama Papers kienu 17 Black, il-kumpanija tan-negozjant Jürgen Fenech u MacBridge, il-kumpanija taċ-Ċiniżi, fejn kollox qiegħed jindika li l-kol kemm huma kellhom x'jaqsmu mal-beħ tal-Power Station Maltija. Fi kliem sempliċi Schembri u Mizzi kellhom jirċievu €150,000 fix-xahar mill-kumpaniji ta' Fenech u l-kunjata ta' Chang Chen. L-ewwel darba li fetx isem Chang Chen kien grazzi għal ġurnalista Daphne Caruana Galizja illi kienet żvelat illi kien sit il-kumpanija Tourbridge miftuħa minn Nexia Biti fil-British Virgin Islands u li kellu rwol kruċjali sabiex innegozja deal bejn Enemalta u l-Montenegro, deal illi minnu pratikament sforz diversi intriċċi. Kumpanija 17 Black kienet dawret ftit inqas minn €8,000,000. Ta' min wieħed jinnota li dawn il-proġetti ġifieri ta' Shanghai Electric kif ukoll tal-Wind Farms fil-Montenegro kienu kollha approvati mill-kabinet illi ħadem taħt Keith Schembri bħala Chief of Staff. U iva gburi b'dak kollu li jagħmel il-moviment immexxi mill-Partit Laburista mill-2013 il-qudiem. Is-sena illi għaddiet, kemm Keith Schembri kif ukoll Robert Tabela kienu ċaħdu għal kollox illi kienu jafu minn kien sit il-kumpanija MacBridge minkejja illi allegatament ċertu informazzjoni sensittiva kienet ingħatat fil-livell ta' kabinett.